Ora ningo kurete tukota na Thaa mwanja kenda Nteto chetu na icho yon beto PHINEAS. IMAANA tukambira na theorine ndi mathina katiati kangabano county ya Weru na MCA ziadirite akioneka kure mauchokanire kane ndi MCA wandi akithene adirite akiara kiawe yabo kwithira kwino chore atiati ando angichile akiari wete ora kwithira kinyele ka kanora kinyele kamuthiene ni muringyo kura na kundo ibo batire kwithira bwetegera waringi mwarike Nteto Kelvin kimathi na chamaniti no na Nteto ikinya. Onde mpatho cietete na mbere ukurate ateka atongoria bamwe kaunti ya Weru obukinyita kinyakire atongoria maturene na aria nkirithano ya mbere ateka MC otene akithi David Kaithia no Thaa mwenda ithile Mheshimiwa mwenda ithile yorore MCA akithi Thaa nareke na tabia weta raundi akiarakia mantu ya Kaithia na akiwa Kaithia na weta ai muthukakia kana ikinyanga ngwichi yawe kana Kaithia na weta nena ngavana Kawira Mwangaza ai muthukakia woni weta nena ngavana Kawira Mwangaza ote koza rireo imwenda ithile are mingwe yawe no ntugethira mwenda ithile akaringirwa thimu ingavana beta wiki bia kuria mweronkanga mwenda ithile akarea imakoza ari ko yareo yangavana kuringirwa onge thimu oroe tayari nombo weta muonia vichorojoro vya mweronkanga ko Mheshimiwa mwenda ithile etegeria kore moingwechi aku mapema Kaithia akinyilio taramona na amurite buru kurita mustari ni ombere kirindo ngavana wa Weru Faith Kawira Mwangaza buru kwethirwa nakwe na antu bakithi batethuka kibindi ne kyawe kya miaka 5 kangorombe Mheshimiwa mutongeria ateta kurwa ndwachia wa mutongeria ateta ai mbere antu aina wa angu kuromba nete yokene Mheshimiwa tafadhali ketha no kwenda utethia antu bakithi ichieberie kindu achia kwithira mustari no yombere no ndu mustari no yombere ukama kwa bobui no makwa bobui ni baraba imbere na baraba ngi bagutegerete Mheshimiwa otebio ukona uretera antu bakithi kuwa ngwenda okwira tabiera winio mwanka Thaa antu bakithi batetethuka na kuringana Kaithia ni ati mpatho yiki awita na mbere au ati MCAs na gavana ni ati uruantu bategunika muno ya kariba wa dieye ya kithi Mheshimiwa mwenda ithile okethira ibo weto umya keu twethete 5 oba kuringira thimu bakwira baina thina githima ya kira kya muile bakuringira thimu ofondira na mbeka Kawira Mwangaza weta ringi bakya mweronkanga wabafondire na mbeka Kawira Mwangaza ukuringirwa mathikone ya ndo kuthikirwa ukuringirwa wibatumira namba ya thimu ya Kawira Mwangaza Mheshimiwa Otero Kawira Mwangaza awata mushara yoku yo MCA wo wata mushara yoku yo MCA Kawira Mwangaza kawata mushara yo ya ngavana kinyakethera Kawira Mwangaza aina kirundu gyotethia tafadhali nawe tethia bura antu akonengere kura kendo batethia na bwa muthia mwenda ithile oteanja onengiringerwa thimu ne antu baku bagenda batethia batumira namba Kawira Mwangaza kinyoka ombekana bafondaire namba chietu twabatethia bura tukumba otethia ona uturi akwi nabo nkiripotera Weru TV kumatigania West beta wa Kelvin Kimathi Boya Kelvin Kimathi nonto Nteto una ngina kuni atinende anene bariti ngwero ngine rogima county ya Weru biderite pakiara kimathina era kwithira kioneka kirwa ngiro amona kuthamithwa kwa rigitani ba pakiara kirwerwa re kimubango yo ndene Weru FM nende biderite baidara kia mathina yarba kutaba ikulukaira bakiwa nende iberetie kwarinya na gavana ontubura butumbanite gavana Weru itoberirwe muno ari kuthurwa nonto oro ari babetu ameketa na twatabia kure muno na mami etu eya tugende nonto twina mami itoberirwe muno nonto ito expect mami akaelewa thina chietu na kwaraniria nwe twandikira barua kiriwe na tutumetha ke urire njirene kana atia no tweterete atwita tumbe witha kwaraniria nwe but no issue ya transfer itombe kwarania na munini owe twarano last week tokarante twetekaniria transfer ile ya cancelled unfortunately atwira consult na later on the answer ile
ndenizi ya proceed ni transfer na niyo batu tukona kwina thina nonto the moment ira tukanjiria kuringo transfer na yeti tia turanjiria kwaraniria boya then there's trouble in the paradise. Net etonia manto jala te uja bwili gweta jonto mea mistikele akarekile kite former regime yo to kwenda kwa vati dhaiji jonto kedera transfers chile chakarekile last year they were not punitive dhaiji thirikari tindita saleji geta ya millions of money chiakole ya workers jonto kalikana bweka even that time actually workers betere kolala in the new stations jonto veli bweta bo report immediately na bwaleka ko report bote ona muchala and bala betere ko report is still the same version jonto jo wakojo I'm very certain kedera tere ko report lo telo atigania disciplinary actions ne aleja kwanjira ko discipline ko batwinya concern ile to nene imakosa jali ko jala thitie ja to this kind of a magnitude jala ati ndio mbagweta akalirwa so and therefore batu to kona is always good twena monene ja chief officer aka address issues a partisan akaenda kutegela laini ya management aleka kuthikela sauti ya union mia sauti ya union ili represent the voice of common worker ugeta kinground ile alilia mwananchi ule wa ndegulu kabisa but oka compare the narrative wale ndilu na ntobola be obichine kwawe ogwate ko ndilu na ntobabangi baba kawaida and that's where there is this big problem. No kire mwanto yegio kimabo mwere ni atinende mabisa barwanyi ronde ni adrikari account ya Meru batungiretwe ni ndaitare George Gekunda rokero rwari bakinyete ndende ya chibitaro ya Nyambeni level 4 ntereche mawa na bedirite bakela kia kinya mitratara ya buraite tena mbere ya mona wakwa kwa nyumba ya Krokwe ana kana maternity na kinyawandi antarume akiari nende Gekunda na uwetengabana na kone ya nanmanda gitari kende kwebukana na mugomo yura yudirite okibangana kwa kuthamithio kugwa bakugwa uteithika tete sheria ingwitikia CEO wetu Dr. Waome na ategete ona nare kwina gaps na ikietumi baikitwe no kwou au ntikuona kwina thine nyingi na gukeja kwithirwo kwi muntu urio wikitwe na kwe gutena reason ya gwikuo na bwirite kwijo bichine eja tukakarandi guru nawe tukaria tukona impi challenge irerio kunte kuona kwina thine nyingi au thirikari generally kwithirwo kwina transfers kwamba kwithirwo kwina shortage one area na tukona muntu no bwirite gwito kenda atetheria au kunte kuona kwina challenge au keja kwithirwo kwi muntu ina thina teu na bwirite kwijo bichine tukaranirie ndite tukiaria nabo nikenda tumenya aria mbeche uche thirikari chikethirwo ikinyite kunte kuona kwina thina nontu tiba andu ba LD akibatiri mbecha andu bara batiri mbecha iba county yonde lakini kwina gitumi kira gitumite bethiro batiri mbecha kwa una ndi twithe na mbere mandi kinya tukethwa tukiara yabo na tuenderete kwaraniria yabo onte kuona kwina mantu amaingi jara twithirwa tukirwagaira no tubwa mbechi tumite na ande ura treasury tukaberesa na bemenye mbio. Tunashukuru kwamba tumeweza kupata ahadi kwamba zile shida kubwa sana ambazo wakaaji wetu wanalia zitaweza kutatuliwa. Kila mtu ambaye anatembea hii hospitali akitembea naona kwamba watu wanafinyana sana. Si jambo baya, ni kumaanisha tunafurahia kwamba watu wanapenda huduma zetu na tunazidi encourage waendelee kuja wakihitaji huduma. Lakini hiyo inasababisha saa zingine watu wanafinyana sana, manake hii hospitali imekuwa zaidi ya vile ambavyo ilikuwa imetarajiwa wakati ilijengwa. Tunashukuru tumepata ahadi kwamba hizi projects zitaweza kuangaliwa pale maternity. Wale wamama ambao wanajifungua ni wengi sana na tumeweza kupata ahadi kwamba serikali itaweza kukamilisha hiyo miradi. Kuna mradi wa kupanua
ile maternity, na pia kuna mradi wa kujenga wodi ya wanaume. Turiuga thirikari gavana Kawira Mwangasa niretete ndawa cionthe nyoka ukamurikaja wateka kwina ndawa mithemba yonthe. Tutendene ya kaunti ya Nairobi naranende atungeria bangwatano ya Azimio ndene ya mbunge ya Senate bethirete bakiwa otimpa thucheke ngwatano ya Azimio ati mnonoka Jubilee na ODM bakiaria bauwete mantu yete kira kethirete kekine nkairwa mbunge kana senator wa ODM onto Jubilee ni onto bariretie abongelete na kuwa ibarikitie kwaria na mutungeria kana tungeria bonende Stephen Kalonzo Musyoka, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta na witikaniria kudirakia mathina yarakethira yukumaira kingwataniro hii of Azimio in the Senate. There has been a bit of some statements that have been coming out, and it is maybe it looks like the Azimio house is in turmoil. I want to make it very clear that we, as the leadership of Azimio in the Senate, are intact and there are no divisions. We have had very good discussions and consultations with our leaders, our principals this morning. And we want to make it very clear to the public, to the members of the public, to the Kenyans at large, that as Azimio in the Senate, we are one team. As you can see, all of us here. We have our minority whip, Senator Fatma Dulo. We have our Deputy Minority Whip, Ledama Olekina, and we have our Deputy Minority Leader, Enoch Wambua, and myself. So whatever has been written or what goes around, as we hear, there's a list that is signatures are being collected. I want to make it very clear that it does not carry the picture of Azimio as a team in the Senate. The most important thing that should come out clear is that in Azimio team in the Senate, the minority leader is the final person who can speak on behalf of the Senate and not any other person. And we have consulted widely amongst ourselves and the principals, and that is the position. So, ladies and gentlemen, I want everyone to know that as an Azimio team, we are united, and there's no split at all. We've had a discussions with Baba, with Huru, with Kalonzo Musyoka this morning. And so we are talking from a point of knowledge. So what happened then was that it's the communication that came at different times. And I was actually out of the country, he was in the country. So that is the difference. But otherwise, at the personal level, at the leadership level, we don't have any difference. Na nikumira kintu tunende tukona kanya kakunoka ende nchokerete uringi na Nteto ingi. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
kuma guciaro kaga kenge kaije keneja Weru TV ituthuruto twikura na gutambaja rungu ni untu bwa kuwo mutegeri wetu irinjire mwe gutigira itukugukinyira go mutegeri na njira cionthe na ndino wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nandi turikiri DSTV channel 368 ibwega ni untu bwa gututikia Weru TV rumuri rwa Ameru. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko cionthe na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cia Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 ciogoro ntuko cionthe kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumiri je kathoma gwa themo ciogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongira mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Na tuchokera ni ati nende kumania na wamba baruane ndentere chembe bondithia chibo wantu ambui Romano Mwenda na oriti rithi kwithira baino romwe kenda wikaria na kinya kwatana na thirikari utetheria uti wamba bwetana mbere akiaria uete ngwataniro ya baile ba ya tuma kinya wamba bobuni yebukatha na kinya ira chiji chioneke na udhu Nicholas Chabari na utwande toi lela chieninya babu barabo kuandika na barabo kurianira nabo na bamwe ni bamwe baba kwiyanga kwina babu na ntu bamwe bategeza baina ni mzuri na kinya babu yungeni njipangeni arithi ne ngombe ibangeni nonto reonde orumwe bwithagirwo bwina inyana nonto bomba gutetheria kurwana wamba abwandithia bura bomba kwithira bokithina mbena kubanga nwa kumira ende rirambura yanjiritie kura nonto iro wamba abwanjagiria kuonekana bokiongereka muntu wende akikisha ngombe ciake na arithi kibubweya aikarie buboya kabisa na kinya kukombekana antu bauni baringanire ngombe cionthe antu amwe kuringana na Romano Mwenda urane monini wa chibo wa antu ambo inoro gwatirite kuma chibo wa antu ambo ya kuritaya aliuga ibwega kinya nabo baba kunenkerwa ngwe ya kurithia bakaithagirwa bana kinya thimo ciumba kuringa ariragita akwina ugwati arithi murithi ukonoro ete ngwe ya kurithia ai na thimo induite na no 20 ya kukuringira ona thina no muririte matu kinya pa wambangi kana kinya kasola ko chanja lakini ite 10 ya kuringa kunende tafadhali na muntu nabati kwithira ina thimu ikari reba ukaringa agitariria atendithira ciithiritwe ciurite ntugo itaikuraja no abathingatanite nacio na baina wirigiro bachigwatania tuthiatene nacio area yuja isiolo na yoro ni turari nao kuri ngombe cio turetirwe turangombira kuratuika ira twetirwa ticio tukuthiatite lakini icio no cia Meru lakini cia Meru bakuma njiretiania na ningwitikia ngombe yaka unironere mwene lakini ira turathiatite cio ciongwa tutiraciona lakini ibatuete mwanka Jumamosi yiyite na ningwitikia amwe nye Murungu bakethinya cio baru ciona akithirikiria Romano na kuromba arithi na babaithiro bakebukana na kurethia menda aya arimi nonto na bubu bomba kureta nkujenio chingi tuna ara ura bora umirenje tharaka mbua nika bora kombora miunda ene miunda era nabo barima kenda nende babwebela nao nende antu iburebelere na miunda eri mone andwa na utharaka na wapi na abure ire kinya kuni kurimi antu ibarimite na bakaanda kwa unende tafadhali
ng'ombe uci yaku na wimenyere stiru ikaku kuma mundu ene wa muntu ugiakora kasibu kuma mundu ene wa muntu asikinya we na arimite na akaura mbeu nengi aka kinya ni thirikari nengi akasiume kabisa kinya akoba na wacora akaromba kinya loni nikenda arimithia na kenda aura mbeu koguo ndi tafadhali wewe ya na ng'ombe ciaku menyera mundu wa muntu ura kabisa kuma Ntwamboi Gembe North Betan Class Chabari Nicholas Chabari na barabonde bomba teteria kukinyaniria Nteto nkatho na chona kinya kio mutegeri nonto wompo tuko kuna medo yako no tuko datwe karakata ntatu achamani ringi ntuko ya ruki Nteto chawerda mwe ngakwenda kaita ke ya unbito PHINEAS IMAANA